turabaye ikaze kuri Moso TV. Muri no video muraza kubona byinshi bitangaje ndetse mutari muzi. Muraza kubona ukuntu Satubi yatanze igikombe nk'umutumire ndetse nk'umunyamuziki rurangiranwa ngaho iwacu mu Burundi. Muri no video muraza kubona ibintu byinshi bigiye bitangaje, aho muza kubona Saido Ntibazonkiza, aho muza kubona na Yusufu Nyange, ndetse n'ibintu byinshi bigiye biteye igomwe. Gumana natwe ni Nix Antiboy aka Bokayo Saka Yusufu Nyange. Moso TV. Nagasigaye edition sifika karugira bishije byose ishaka bazira Saido ajana n'amazikona yuko bashobora kuronka igitsindo ngabo bikemura emergency byagoye kugira iyo contract bayica bashobora kugira sinari bwamuze Amine Shimibana Kalebe niwe yamuhaye nomero kabugira Cham asanga ko equipe yitwa Komera yani Amine Komera Kalebe yamuhaye nomero yi nimba tiko ndamubona neza kocha bwiza kambe numero kwa Kalebe ajya muri koro kandi reka kumubona muri turakeneye kubona na nguna ubu rero turakeneye kubona jodi yayebeye
Pacifique akarutunga twunamira muri bose kuva kera iyo ni tiko ishaka penalty ariko ni nayo mpamvu Caleb yagiye kuryohera kuko yambaye umwambaro wa kare namuramutse atari Pacifique akarutunga ni Caleb ariko ujya ntiyabinshimira ba hajya hariya ni Kevin Uwimana nanjye rero nje kubibona mu mwanya nye ipasa no kwa Tony ko tuzanze tumuzi nitwigiye kwiyumvira kujya gusoma izina ondera novuga Moderi Akbar Moderi Akbar ondera usesha Balala kwa Moderi Akbar testemani yo muri sefa de réparation arondera Cedric Amis Saido ariko nabimuzi kino gice cya kabiri yaje ubona ko iyivuye rwose ni occasion niwe iyi minota ibaye n'abakinnyi benshi batashoboye gukina bagarutse muri kino gice cya kabiri kuvuga ngo ubona ko ishaka ari ryinshi nibwo barondera Team Saido reka turabe hariya Moderi ya konteri ya Kashpa Moderi amaze kuba yitanga mwiza cyane gose ibirikira byigira tseba jahe kugura amayinite ni kimwe Moderi Akbar n'umukozi zavaye n'umukinnyi akora cyane gose erega nama minota madanje abiri ahejeje ku abitezerwa ego niwe akrea izo Amin Shimirimana niwe yinjije icya kabiri kuri penalty penalty mbere ari bamukure ikatuzerera Kevin Uwimana Francis atazira mbaya hari ngingo Francis atazira mbaya kosa ubwa nyuma ndamuheruka dufatanya urugendo muri 2018 uhagarikizi ari umugwi we yamenyereza Vitalo Fivo yarabaye ikosa umwe mu bamenyereza atambaza umwanya munini Pacifique abwira Saido ntibazonkiza ti utera uwo mupira ari uko nibaza yuko usifuye filime maze uca muri Kenya nuko rero mu Rwanda ho ni muhira ugize iki usifuye avuga igi filime abonye desaga kosa reka turabe hariya atera umupira ariko Daniel Hakizimana ati never igiraneza victoire save ya mbere nziza agize Daniel kandi uvuga yuko niyo save ya mbere ibonetse mu arondera witwa Amidu Amidu tangino pass ariko nigira kabiri Amidu umupira ugarutse kuri we reka turabe Amidu mukinnyi wa kera wa Burundi Sport Dynamique Diama amina flambeau du centre ni wasohotse Diama Ramadan mwene wabo acha mukinnyi wabo Larji Ramazan yaranakiniye mu giserukira gihugu inamba mu rugamba injemo Kasey Milongo asanzwe ari mwene wabo ya Pasha Yusuf arondera uwitwa Rukundo Saido wapi yaronderaga penalty Ndayishimiye Yusuf Tangino Pes turashobora gusubira kubabona mu kwezi iminota 3 niya bose atari bose ariko benshi muri bo Toniris tunitanga ijya pasi ari yarondera Testemani iriho uramusisa Testemani iriho gushika muri umwanya Jorginho ngo nayigeze kuba meilleur buteur narakora ujyari yakoze ko yarinda yigango yewe eshota ari ariko ari ifoto ya Lion Ten yakoze biva mu mwanya wa Stade Noir yuzuye yanukiriye amateka y'abakinnyi iyo ugiye urayakurikira cyuzuye gusa yuzuye no ku muntu no mu stade uriye turabe hariya no ku masesi keza cyane ninde Rukundo Abdurrahman nakoze ikosa wegi Pacifique reka acegahera ni Moderi Akbar katakaruka Santana Moderi Hussein Shabachala ariko Daniel arawufashe ntazoba ahagarikiye amategeko muri iyi manshi ndashimana ko nabaye muhagarikizi muri victoire na Daniel Dupas toi-même ariko wakina boss wose ego hariyo none gukorasiyo wari umuganga wa Team Saido
ni Ariela Bilizieri yinjiye mu kibuga kuja kuvura Mbisi ninde Ngora yamaze kuvura yaryoshe cyane Shimire Daniel ari kumwe natwe muri kano kanya Imana ibahezagire cyane fasha umupira igitsinda cya Tesaniro iraseka ati nimukorako abonye ko cinje kuri assistance cyane yashasanga Hussein Batazira Chabalala Sandra Gyomugisha Jean Claude ariko Hussein Chabalala bitamushikiye neza Tony Moss Omar Tangino pasi kwa Cedric Amis kwa Seni Bazonyiza Said bamwanyiye Puchufatwa Kamana Karim maze gutanga umupira barondera witwa Nduwimana imisogoga Mike isigaye Onesima tireka dutera ari imbere ku mutwe wa Hussein Shaban Chabalala umupira uza kwa Cedric Amis turaba ariko ndayishimiye Yusuf Fati are you going my bro you have to stay here with me ugiye kurasubira n'uwitwa Harerimana Amis reka turabe hari ariko imatch arashobora kurangira Jordi ngo atakoze ko ari abakinnyi batokanye igikombe ariko muri Vitalo Football navyo ciganwa ebe nawe uzonazi ko ari umukinnyi yakinye iminota 90 atigeze akora ku mupira narabibonye bateka ariko ikosa Amis akoreye uwitwa reka turabe hariya kumbura umupira wa mbere ashaka gukora kwerekeza Rukundo Abdurrahman ngo 7 Batazira pa play kosa bego katahaye Jordi igitsimo ni kimwe cinjijwe na Leonardo Kwaya yavyibutse ko atarawo aka Ilene umukinnyi yavyibise hariya mu Rwanda mambo yako anakwisha abakinnyi b'imigwi dakika ya 90 sasa na sita yaserukiwe ku bice turaba Gorilla niyo ekipe ishobora kuba ifisemo benshi yahinduka hariya Etsan urane kwa team Saido uwitwa Edson Munaba nawe na turabe hariya tagiye pasi pira usohotse ninjira bakansumyako nuwavumbaza ngo bamusumyako imisogoro agwaguye mu mupira irikira harugwa ku ntoki kumurata wa birumanya rwose murataza ko pasifika za kwa n'ubu nyene kwa kundi nyene nawe urabona yuko team Saido bako aragerageza mbwa ku munota wa 70 kimwe cha team Nyange kimwe kuri team Saido ngabo uragute ko twoja za 100% na 200% izo turindiriye ya mipira tangira pasari ya kwande Tesemani iriho Tese kwa Hussein Shaban Chabalala usanga turabe hariya Saida ni bazoniza kubitaka korosi keza koreye ikoso Kamisa ariko umwanya w'uhagarikisi Pacifique Ndabihawe n'Imana araza kuvuza fair match Edison Munaba tugeze ku munota wa 98 super Edison team Saido kimwe team Nyange ibiri ebo lazituma kwera ni question ya maturité Muteri Akbar ariko uravye ingene Edison Munaba acanganya amaguru biragoye kumutandukanya na Saido ibazonyisa umwanya n'umwanya baravuza fair match reka turabe hano ni Emmanuel Vuyekure agakontrole keza ariko Mustari Mbirizeri karafasha umupira tangi no pass arondera uwitwa Ndizeye subiriye nimero 18 ninde Manu pasi chepe arahamagara nyakura kure sasa inakuwa daradara reka turabe hindura hariya uyu muhungu yahereza Jordi yogora basaka umbona bisiba yabonye ibintu atreka ndongera igori Said nibazonyiza agapasa hano reka turabe hano Pacific hariya ikeva n'imarati machi kwisha igikote bagiye team Nyange Tesemani iriho gutsinda arakaza n'akati agiye kuyambira hariya Said nibazonyiza n'ukero Said Omar Musa Patrick Said bazonyiza Patrick Said bazonyiza
Daniel Bizimana akoze ibintu bikomeye afasha umugwi wiwe nawe kwitwara rwa ibindi cyane position ball ibintu byose ko Team Said yahinduye kabisa niyo iri imbere irondera n'igitsingo save nziza kandi agize Daniel afasha umugwi wiwe Team Nyange itsinze ahera ibirahera navuga ko impinduka zabaye kuzigwa wa Team Said zazana umusaruro Nyange bari inyuma muri kano kanisha Cedric Kamisa ngiro pasa no kwande kwa Ndirizi Eric Cedric Kamisa katujya mupira hariya jaba Cedric Kamisa ariko aravugana na Saidoni Bazongiza Kareba bacokoza Kizimana Daniel awufashe turabe n'ubundi muri karishusha mbega na Midu Amidu match Rwanda Kamara Karim na Muteri ya victoire 24 wapi ubona yuko senior mwanya gushika kuri ino minota Petit Frere na Grand Frere irenga 25 byabaye nasi kuko nta attempt turasubira kubona y'umugwi wa Team Nyange begera igori gushika kuri ino mwanya navuga ko ni Team Saido tugerageza kuraba yuko busubiza iryo gori kugira abanganye hama mbebanganje neza bangarije urakoze kushimira nshimire cyane cyane ategerezwa nshimire abahinga twakoranye kugira bigende neza Saini Bazongiza cyane Dr. imekabika tatangira passport de semani niyo test amina aguna Moshe ndabashimire cyane nishimire n'abari kumwe abakameramani twakumanye nuko tubakanye n'abagize logistique tugere neza ndiko ndashimira Jeune yagize logistique nziza kugira bigende neza shimire na Maranatha nawe nyine yagumye nawe nyine atuba hafi adufasha mu bikorwa twishi sanya bakumva kuri mikro gusubiza kandi bazi ko hariho abantu benshi bakora gufasha kugira bigende neza gusubizwa mu kibuga ndabashimire kabisa bakuzi akeza sport kosariya nuko tubashimire jewe ndabivuze ni umugoroba mwiza kubageze mu mugoroba ijoro ryiza kubageze mu ijoro rirerire umutaga mwiza kubageze amasaha y'umutaga murazi ko turi ni Kasei nuko bigenze mu mwanya nibaza kwaza gushikiza ibikombe ya Satubia nawe se yakorewe mu birori yari yanditse ku rubuga rwiwe yuko aza ntaramenya ko akina kuri Team Nyange cyangwa kuri Team Sagira nibaza nanjye bazarikana naza duhaga Tel Aviv turyohe Mirizi Edison Munaba Edison asigaye nuko batanga Edson gikombe reka turabe hariya ni contre attaque y'umugwi Team Nyange ariko itwa Kevin defense ihagaze neza nta kindi kintu gisigaye kiretse ko bagira batange igikombe gisigaye nuko mwogumana na Keza Sport na cyane muri ivyo birori vyo gutanga igikombe tera hariya hagati mu kibuga tangino pasi shishikare ibahizagire acanganya amaguru Edson biragoye ko biragoye merci beaucoup reka turabe hariya tangino pasi kwa Cedric Kamis Cedric Kamis uza kwa Said Saidoni Bazongiza Said rimwe kabiri gatatu Said Bazongiza akarondera ingene atera umupira ariko bamwangiye reka turabino ni contre attaque kiri umugisha Jean-Claude kiri umugisha Jean-Claude bamwangiye iya rero niko bateza kumuzibira Jean nivyo nabwo ndakubwira kumenya gusa sanse yiwe wowe ugaragara gusa izindi mpinduka Manu gisigaye nuko usanga ari batangiye igikombe agiye gusubirwa na Emmanuel uvuye kuri Emmanuel uvuye kuri Emmanuel
hagati mu kibuga ni Team Yusuf afise umupira. Team Yusuf yasemanira amaze kabiri beka gatatu ikota Maniriho kabiri gatatu yerekeza Maniriho muri sefatore Maniriho ariko Maniriho yagize byakeza sohoka ku mwanya muca mukurikirana vuga ibirori ndetse n'amavizitation atandukanye bakiye birareki byose rero mukume ariko kuyagezanye n'uyu mugari burizo birabandana uwo ni satu kandi sije nawuciye nawusanze uzokwamaho isokuru nibo bavuze bati abahigi benshi baruvyimbwa numva zimbwa ninde umuhigi ninde navyonse oya mugabo umugani ntusa n'ivyo Dese yagize bisanzwe Dese yari afise ivyumviro vyinshi urasa Dese Dautere ntangipasi babaye abahigi benshi ivyumviro vyiwe reka turabariko la kona kick birasa Patrick kuko ndabona yuko ari igitsindo kiramota yari afise ivyumviro vyinshi kurande kwa timu bazonkiza ishaka n'igishi kurondera igitsindo hama timu Nyange urabona ko iri hasi siyo turiko turabona mu gice cya kabiri mu gice cya mbere Saime bazonkiza ariko aritaza gutera uno mupira reka turabarakasa umupira ariko karuwe n'umutwe hariya umaze gufatwa na timu Nyange Girumugisha Jean-Claude Girumugisha Jean-Claude Jean-Claude tangira pasi n'ukwande kwa Arerimana Amise abayiki It's a penalty! Which is going just to get this match! This is a penalty. Ni penalty ya timu Nyange kontra-atake nziza acharonka penalty yamusunitse kabisa. C'est bel et bien Yusuf. Ni karata Karebe ari hararyohewe yari Karebe wo gutsinda Team Saido abayuva y'ukumengura ivy'agaciro ni piriki baba ni piriki iyi penalty igiye gutegwa na Yusuf umuheruka ryari ahusha penalty nta penalty za gutera ndabona ayiharaye arayitanze ambolite toujours ambolite cyane nubwo oya birashoboka mu kinyamugiye kapiteni miyo penalty turashobora kuinterpreta yuko ari ubwo tugiye mugiye muhitera nkahusha oya yayimusavye kabisa yitaza rimwe kabiri fasonesi Rukundo amukubise cha Team Nyange igikombe barakibonye edition tunaondoka inapigwa hiyo tunaondoka moja mbili tunaondoka na tips edisigira kabiri ibikombe bibiri yabaye kontra-atake nziza aracari piloti icenda ishaka vyose ishaka bari bafise ba Saido ejo namaze kubona yuko bashobora kuronka n'igitsindo mugabo ni kontra-atake vyagoye kugira iyo kontra-atake bashobore kugira sinari bwabone Amine Shimirimana Karebe niwe yamuhaye inomero yiwe Jamu Amine yani Amine Karebe niwe yamuhaye inomero yiwe nimba ndamubona neza Jamu inomero kwa Karebe turakeneye kubona nakubona ubu rero turakeneye kubona Jordi Nyange yayebeye umukinyi wiwe umukinyi yasabye ati boss wa muri boss kuva kera acaka penalty ni nayo mpamvu Karebe yagiye kuryoherwa kuko yambaye umwambaro wa Karebe urumva ni Karebe atsinze ni Karebe ari kujya ni Amine Shimirimana hageze bwarabe nyuma yuko yanditse ko nanje rero nje kubibona mu mwanya nye urumva ko yatusanze tumuzi nitwigiye kwiyumvira kuja gusoma izina ari uri hasi tuvuge ko birangiye
iminota umunani ni ya bose ariko wagira uvuga iki ariko ndabivuze ni ya bose ariko umaze gutsinda niwe iyi minota bisa nkaho abakinnyi benshi batashoboye gukina. kera niho nakunda kuvuga ngo ubu Team Saido ni nk'ijya konteri ya Kashpaw kocha intsinzi iraryoshe ibiri kirakubwira cyane intsinzi kuri match nk'iyi ni ibintu biryoshye cyane kuko ni intsinzi novuga ya ekipe zose ariko nka timu yanjye tuba turyohewe gusumba. Ego mbega mwari mwite mwarondera gutsinda cyangwa bavuga n'urukino gusa ko kwiryohereza? Mwabonye yuko twakinye umupira mwiza ikintu cya mbere kwari ukuryoherwa, abantu bari muri vakansi bagize geste nziza yo gushaka guhuza abantu no gufasha. Rero icya mbere kwari ukuryoherwa tugakina dushimisha abafana baje kuraba, ariko n'intsinzi ikaca ibyunyura. ubwa nyuma ndamuheruka gufatanya urugendo muri 2018 twabonye rukino Larji Ramazani yari yambaye mayo mugabo ntiyakinye, ni kubera iki? Ni kibazo yarafitanye cyane n'ivyo protocole yari yateguye. Nibaza yuko habaye ikibazo cya ekipe yiwe, harabaye ama ekipe abadashobora kurekura abakinyi gukina amamatch ariyo yose canke bazoca muri Kenya. ibintu bari muri kontra yiwe yari yajaje gukina, hanyuma mu nyuma biranka. Nibaza ko cyo gituma atatoro gukina, ariko wabonye ko twari turi kumuhagarika. Urakoze kocha, murakoze nawe. Reka igira neza victoire nuko muramumvise kocha, benshi bari bazi igituma atakinye. Turi kumwe na Jordi Longora. Vous avez gagné le match, vous êtes fier? Bien sûr, bien sûr. Là, je vais au micro parce que c'est toi. Sinon, je parle pas. Non, très fier d'avoir gagné le match. Surtout devant le public, ça fait du bien. Et voilà, Team Youssouf, j'avais dit en avance. Est-ce que vous avez préparé pour gagner ou alors c'était des matchs de charité? Non, match de charité, bien sûr. On a préparé un tout petit peu, mais voilà, c'était un match entre nous, on a pris plaisir et c'était le plus important. Merci beaucoup, Jordi. Félicitations encore. Voilà, allez célébrer, allez. Ok. Jean-Claude Munaba tubwire ukuntu uryohewe. Mnaona kwamba mlikuwa mmeandaa kushinda? Ya sana tumeviona tangu jana maandalizi tulikuwa tuko vizuri. Na leo tumecheza na Mungu ametujalia tumebombo class. Lakini wanasema ningekuwa uwanjani ningekuziwia mimi. wewe Munaba Naomba ingine miaka. Munaba Asante sana, asante maniliho ikaturabe maniliho kwa Edson Munaba kaka parce que desema il était capitaine centralico. Félicitations capitaine. Mambo yako mepesi lakini aba bakinyi kwa pesa ni kawaida. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, ni match ya charity, nothing special, so tunaendelea kutumika. Tunashukuru kwa wafana walikuja wamejaa kitu kikubwa because wanachangia. Sisi hatuna pesa kupatia watu wote, but alhamdulillah tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kipindi cha kwanza mlikuwa wazuri zaidi, lakini kipindi cha pili Team Saido amekuja juu. Ni match ngumu, match ngumu kwa sababu kama bora wazuri, so that's why match ilisha 2-1, ila kikubwa watu walikuja uwanjani walifurahi, ndio kitu muhimu kwetu. Asante sana captain, hongera. Federico nako Lucio Sombo arugira na usesha bacha balala shot liko out yanzu sio shooting ile twaita kwa 2-1, lakini tunaona timu yako kipindi cha pili walikuwa wazuri sana. Kwa nini hatukuona hawa wanaanza? Tunajua kwa sababu wachezaji tuko wengi na kila mtu ana quality yake, na kwenye football huwa inatokea. Kipindi cha kwanza tulishinda kabisa, ile cha pili umma tumejaribu, ndio hivyo matokeo wanakutana wawili, mmoja anashinda. Maana yake ile 200 pasenti 200 imeliwa na 100. Ni hatari. Mipango ya Mungu haina makosa. Mipango ya Mungu haina makosa, ndio imetokea basi, ndio hivyo. Lakini naona furani kwa pamoja, mnafurahi kwa pamoja. Manake malengo ya Team Saido na Team Nyange yametimia. Kiukweli namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza, na pia nashukuru Warundi wote na wote ambao wamejitokeza kabisa. Kiupande wangu, kiupande wetu, maana na sisi tumeongea, tumesema hatukutegemea kama watu wana mapenzi na sisi kama haya, na wana mapenzi ya kusaidia watu. Tunashukuru sana kuona uwanja umejaa, wamefika, na nadhani wale watu ambao tutakwenda kuwasaidia
watafurahi, maana tutaonyesha jinsi umma na watu walivyojitolea kwa ajili yao. Na wengi walikuwa wanasema kwa nini msifikiri kwenda kuondoa kusaidia ambao tayari wa ugonjwa zaidi kuliko kuondoa ambao wamepona, au yote amtachanga sasa hivi au kwa sasa, kwa sababu fikra inaenda inabadilika, wakati fikra yenyewe iko hivi ni fikra hivi, kwa sababu tulikuwa tulipangilia hivyo na ndio ilikuwa dhumuni la hii mechi. Lazima tumalizie kesho kwanza, alafu tutajua baadaye. Tumalize kwanza hivi kwa sababu tulitayarisha kutoa wale ambao wamepona, alafu wengine, kwa sababu hata ukimlipia mgonjwa hatotoka hapo hapo. Ukimlipia mgonjwa alafu baadaye tena labda apate matatizo zaidi, labda pesa isoshelezi, inakuwa ni vigumu. Bora wamoja watoke, alafu wengine tuwafikiria inshallah baadaye. Ujumbe kwa Warundi, nashukuru sana na tunafurahi sana, tulikuwa tutegemea kitu. Mungu azidi kuwabariki wote ambao walifika na waliokosa wakati, lakini walikuwa na nia ya kuja. Asante sana. Asante sana. Manilio hapa tayari tumeshakuwa na baba. Oh ya. Umeingia umechanua kabisa. Nashukuru Mungu, hata kama tumefungwa, unaona wewe peke yako ile tu ya bahati. Pambano alikuwa lepesi. Tulicheza tu juzi yote hapa tunazoeana. Ile tu abura na agati numwe wewe wazako yako baba sumbi jiki. Mbo chono bako badisumbi nje muri match mbere yacu. Cyo twagiye ariko wabonye ko bigeze kwa bafashe bigeze mukanya. Zari bikunda tukabagongora tukarabongera tukababonye ko tukagomba gusura match irahe. Ndetse tukweze mu Rwanda mbega uno musi tukurindire kugaruka mu Burundi cyangwa hari ibindi bitekanyo bihari se kugaruka mu Burundi ni muhiranga nzuri nibaza imigi yose yonyakira ko ndi umwana wo ngaha naho byashyize nkaja mu Rwanda ibivuze ko ciye mu Munyarwanda ndi Umurundi, ahubwo nsaba abarundi bose bagaruke kandi basapotinge nk'umuhungu wabo nk'umwana wabo. Umwanya uracyari bose nzokina bose n'ibindi akoze cyane. Edison Munaba nawe nyine turi kumwe ga Edison Munaba n'umudari wiwe nawe atari w'izahabu. Edison Munaba bariga tayari kipigo kinaumiza baba, Siongola asubiri kirungisha Jean-Claude, lakini kipindi cha pili mnaona kama tulikuwa tumewakamata na Jordi Siongola akio nyingi pale, walikosa tamake ya kupasiana karibu nawe usome hata kumulire game tungewafunga hata 3 hivyo kwa moja au 3. Manake kipindi cha pili mlikuwa wazuri, na nilikuwa namuuliza hapa captain, kwa nini sikuona hawa ambao tayari wameingia kwenye kipindi cha pili kwanza, akaambia tayari ni mpangilio. Lakini Munaba Edson, hivi sasa wewe una mtazamo gani? Bado tunasubiri Libya au kuna mambo mengine yatakuwa mengilia kati? 6 minutes de souffrance. Siwezi nikasema mnisubirie Libya, na naweza nikasema tena mnisubirie Libya. Unaona? So sasa kama naweza nikazidisha hapo. Manake bado bimaana tayari hajaona mazuri. Ibintu birakazi ikaturabe hariya, lakini panaweza pakajitokeza timu yoyote ile nzuri zaidi ya kwenye ulikuwa na ukaenda ukatulia tu pale pale, ndio ni imani.